Kajing ya kenduk lang pelun jong kakur khong malai kabala pelong menin kesngi hakakat wei terik ukala lengkot arah jar arpusan apo kesnong melat. Laong bakate kajing ya kenduk lang kadai kesin kebening kong ya kakur khong malai. Lasaki baki bana cengai ki bana jan kila tu ya kate kajing ya lang. Kabakam isong kun kalong ha kabaki rang ba kila ya don bentalem ban sandur ban bentelun ya kakam. Hakate kesngi palat sispa nyau pautam ki balawan cakate kajing ya lang. Layok ban seng artat ya kasengkur jong kakur khong malai bat lajir ru ya kinong kitkam bat layok shishu ru kasneng ka kraw na kirang bakur layok ban perkhat sani kumno bat nang nu katenra jong kakur kawan lese la ban kedau da kajing don jong kajing langkur kawan ra ya kajing ya te song jing ik kum si parakur ban ya itu ya itau ban tip ru la kakur kajat bat ban om don kanu ka bersih hang ne hang tai Shishu apa keren hakani kasngi na kaliang ulong kenyi jong kakur ulah pasat jingmut kumdo de ban buram ya kikur jong kilong kepa ki bala penroy penyar hakani kaslap pertai jing lenju ya kai kompani nilale sete kenapa yo lu yo lang ya kikur ki dongi na de tha ba da ki le kumta nilala pani poi kan tu kan ba lai pu pramu la na ko ka poi te kai ya punya dapat kata kan ku ba bantuan malai. Nah kalian jom ka responsif, enteri imalai kidon tatno. Kata syompa, haga strip committee pakan sandur. Te lempet dorong. Ngan poyo satu. Kasamud kajing kedulang ke Benengkong. Pada saat ini kajing kedulang ke Benengkong lah jid di masa persekepol langkong malai berlong kumbukan benar nak kita kiwai bat kajing kedulang pada jid yang komunikasi dengan sekretari nak kita ketika kam. Tikadon bukan tu kat kiwai bat ki prakul kita dilajit berlong kinayarap kita ajuntif kita dot kaji kedulang boleh berkepor kita nak istilah upah tolak. Namun dia ulong kau. Ini bagilah penroy tanpa pesan namanya berarti perlu berarti boleh kompetisi seperti musim lalak tadi ini boleh upah don sebor berudon jadi makin diulang jadi dua ya bah upah balak bayar upah aibon ada si upah pesan penempah jadi memberikan kenal ini kenal berubah kelihatan Teng-teng basnya siap tak mula tanpa gadai kaji sisa tanah kadang wong ya itu wajiku sejak nikum ya lesamlah tanah kadang wong ya itu wajiku sejak nikum ya lesamlah